Aceh mulia, tajak perang musuh beruntuh dum sitre Nabi yang mengungki keropi kepoyang esa mesohan temprang cip malang celaka tubuh rugoro syurugahan rugoro balah luraka sesoyang temprang cip penang metuah tubuh syuruga teroh yang lusuh kebri kegata lindung gata segala yang mujahidin mursalin jete-jete mukim iklim Aceh mulia. Bahagia sejahtera syahid dalam perang Allah beri pula